Malom so arvi ke jang anta di phurong su pelong langkang lo. Kuligong Lem Secretary Babu Ingtipen Langklar Kipi. RMSA Tirki Model School Hemalong Principal in Charge Kahumridang. Abirta ke me RG tha Institute of Hotel Management IHM along men ka chathabdun thujia phan arni ke pabatu. Karbianglong Tourism Saikam na pen District Administration ahin pen chapatil piponsi aki joy pen ningkan ke thomaphan Institute of Hotel Management Guwahati along Bachelor of Science Hospitality and Hotel Management surihini rank kora ke thompen surihini rank kora trop apartment ke chali dun long jia phan warsai ke me 1 pilo. Ningkang soe janatum Karbianglong Tourism Saikam asai hemalong an vosik ne phaisir kep arnia prang humri dampen methangamen ka chejokdun ja phansi pachini lo angton alam ka chini pa meja phan labang so number along humri ignon 81338 77787 kanitangte 90852 76837 Abirta ke lara dona phansta minit hin pen kardong bajiriglo kardom pine Abirta angton pen arjuik tha Patumi vosik ni phaisir kep arni anaro por phai hinia por malom men arve ke thia jo di phurong supe hi thi pen chenglo towar malom anta langing lumet di phurong supe long langdam pulote araje bolon ke misenlo bonta isi hini asai ke klema bang aprang arni aphan kamatha kavia jo kisung ka chetong nang dokok titi lason se di phurong supe long langkang lumpuke lam kimi kalilo Barla por arve janglote aphong tin si langkang lumpule pudet seta henoni Hithia jopen chenglo towar pen DMC chalong an setame langkang lum aphong du pikanlo tangte la pusona ki sung kopia boxi kachetong nang verlo a hok labang so ki sung kachetong nang kok lake rong supi suding towar ka selama long lang ke palia hor mate drain ka selama bang ki me medara jokosi cherok tok arara tungten ningje ponrenti Lasi arpugedo vegatum labang so sayalong kelang charia bang akinang so kali pulotang te ke bang jilang arnike la an so se lang ke the ka phere mimi anta nangle rokta the News report Karbianglong live Lakhain Koresi Borjan constituency angkang kinamtang vosik ni phai trokarni Kuligong Lem Secretary Babu Ingtia Puthak Malong News along ahok hia Abirta ke pangdak pona Puthak methang a hemalong pherang ke mai ingni ponsi lamklar kipipon Patumi vosik ni phai sir kep arni Lakha inquiry Borjan constituency ke parlu Kuligong Lem Secretary Babu Ingtia Phan ahok healam ki Birta achataya long ke bana Puthak methang a hemalong pherang ke mai ingni ponsi lamklar kachipi ponthu non alang lipen kaning jipon alam thele arju sinang ne finger mari bom kat ami tok bom na so nili ame se pi kadoi phanda pulo je karen da be pot pina pi pina chok go ma dek dong pula an kang ting na de nang wang na na pi na pu to bang te bu masin ni bang hodak pon de lo lems long pon lo ma ke puthik sang pi pu tok bom musi na depend na tum wa ma de potar tum wa ma la son son pu malong bra chini ne ke malong mis wa chini ko mane indrojit bra chini ko mane akiron bra chini me last go to ba la kiron bu bang ke dak ni tum ba arong pensal so ke pon lo teng lo pe ke a pe ke dak kuli go so ka jong inti pi ba so la kiron han si ko ba ama sini ke me ha ban bra hare nang ni na principal bra jula ama sini ni secretary bu chini de masin bi bang na bang ham polang na chi sigalo ta Sita la tumra pina ne thana dela pupuri na tum dam chilo lagle sang mang ni tum da pige disturb pona tum salang na julo people aju sang ki pire machine hojo thagla je 10 bit tok machine kom tok ni tum piuno lagi pibom tum ni asupen ladak finger mari de tumano sino ni finger mari de pen sang pupire de la tunge aningo lakpo karen ba update lo machine karen update joni si ni tum ke inverter ben to machine bang update na pola sitang tela sang pina bole fast out bang ke bangam dulo pro lang lo machine bang Kini bagdu thai pon dak nai hong pro masi na tum sange pasi bang lo me to te misi ni tum chen am lo masi kalang lo masi dak mari bola phibang bang pak lo man ke api de than lo finger mari bom hut inut bani da camera na uthai dun hasu ko mane ek kole dak tum finger mari bom legal siklem bom tum sang ko siklem bom ati ma office lo mai current ni tum delo une delo amase current bonai bom masi dak finger mari bom lo finger mari bom masi Foto na tha mazila sumni phana komane a ise organization ma sigi bang pula tame alang li phana pula dakena utha ri ko ni tum dolang long ni long thom dolang pinami ra tangte lang so siklo pot bang ke
tang de chong ni tu na si long ni pinai to lan la bang da me dak la kuligong manga ni si bang la so ajo people se anse hul sure pote atumi da pililo analo la tai no sar pimar ba ko son da dak ni tum le tong thik ko me la ata sabu lang pini pa bedu se amni phoma pono ko ha da me chithana ko tu ma kisung do dak dak asi analo da me athe dak thing perong le an do da kali dat ka chena dim la bin do da kali me ga line pati lo te tu me dong mane siksa ko ke somar sibu krok ning bang ko mame gel hai problem on dolo silai ma tha pen ma sin ni bang ke ani sam pilo te chogi pon ta ma si husu ban pibin lo abe atui bang gote din pilo ani sam lancer pute la sam char pi pon chegi asi ani siki kipita ka dum na anta chiwang wala asang pon dan missing ni nan ber berang ni tumlo tani ligi asang ma pin delo Bokajan penanan terang Karbiang Long Live Chinthong Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhijan Mate RMSA West Karbi Anglong Socheng constituency ke parlo ward number pli Tirkim along Kikim Ponbom RMSA Model School ahem along principal in charge Nayan Pathak lapen convener Longki Rongpiatum Adimalong an Kahom Ridam Tirkim Adarsa Vidyalaya School along principal in charge Nayan Pathak West Karbi Anglong ke parlo along an Kahom Ridam Hamren arong supipen kilometer troxy bakahelo Hamren ward number pli ke parlo RMSA Tirkim Model School along principal in charge Nayan Pathak pen school building ko ansi kitang mapu kelangchari padodam Bangso school prabjin pen kangpu da prangja phansi kaddo kawe chokamara tuma phan anta appointment pipon thailo non school thandang atuma phan ing Hong Kong acholo puta SMC convener Longki Rongpi pen pachini pon La bangso bangke admission la process pe ni bangani tum claim pon lo la pen ke non la staff for grade la pen bangke LDA la high hu sistemini tum le appointment pitang do la si ni tum la bangso school la bang anso se kangku proprap je phan bang ni tum la bangso bangke government pe sita claim bom lo aso puthak si ni tum pini la dak school la hem nang kelang lo la pen non bang bangke de Karjurong ateng bangke teacher appointment hansita me bang process utar gupin nista claim edlo aso claim det pen mundak nang dai loklo de government atum jitia nitum phan bang instruction nang pi khulinang poklon te aso ka khuliji phan si nitum la so preparedness phan bang si nitum non bang kala dak nang khomri ti Halapu Model School ahem kikim kerang ke tang terek bena jok school kang puji aphan thedung akisung kachetong aputha contractor aphan kapasalam ponje aphan slami thanpon bangke nitum sitame non theglong lo ase nitum sitame authority phan pachini po je lapang so bangke school kang pu aprang bangke minimum jitu kinangji hormu facility mokha hormu bang kinangji phan phan nitum sitame council authority phan nitum jonai po non madar pu ke deng the principal in charge hai komana principal in charge bangke Sri Nayan Pathak sir alangli hendo lang si principal in charge bangke dengong Hamren pendaneling hi Karbi Anglong Live Lakhan Koira Trok Dwarbagori constituency Diring polling station ke parlo diplomuk Kangbura Ingtiarong Araratum Pinierni antame Mesen atowar Cheleng Dunlong lelang Bangso jok tim Karbi Anglong ke ja ke theki dinga tuma phan towar Mesen nang pinangji pusi diplomuk Kangbura Ingtiarong Araratum pen kachoningri Lason si Karbi Anglong along rialu Inglong ahabar ke doa Karbi atum kachelenga towar ke memidat pena jok non puara ni anstame kisung along si dolang Lason si pherang ke atum kahumri damalong ke thek ponlong pen kachini pona tengke diplomuk Kangbura Ingtiarong along pinierni amta kachelenga towar Mesen nabilang Laben diplomuk Kangbura Ingtiarong Araratum stame kidu kisung alam pherang ke along nang pachini dun Labang suka celenga towar ke mimidat pena jok penang ara kisung chetong nang lupusi pachini jasimet hithi borwa ke dam ke mang kisung abang thepi khangjang laben sodet un edet ahu satami ke char chong pen hospital ahem an palitong thekthia kosi chevoi jui lapusana kisung ta phonang lo anpada so arlo kiso along ta siksak thepi khangjang ahut pen ke towar dam bom ahut nam pia josi oswa mahang patheklot lapuana kisung anta chetong nang lupusi hadak araratum nang pachini dun ni tumarong bangge mo pen development na hin manga velo lang pen ni ta ve ne lang hai hai ta long le la pen ni tumarong ke dam tang la me la solar da me aprang la itip bang nang ron no la hai bang mate aprang itip la no ni tum
PM mudi alang le ke hai pen hut na ke ron polo la pen phiang no kai apply dun pidun ani tum long le sta ke pidun tang tum do olo tangka pitang do olo taminon puda chelong le lai phong ke ron po amen Lasia jada hin le nangrab re pusetami towara bang kachileng misen japan nangrab vek nangji pusi tim karbiang longkija KAC CEM Dr. Duliram Ronghang lapen Deputy Speaker Dr. Numol Momin lapen Dwar Bagori MSc Mate Education EM Richard Tokbe Tumaphan Diplomuk Kangbura Intiarong Aratpen Kachuningri Padopon के सरकार पे ना के लेके जाता भी पिन हेमसो है होई ता नील तुम के लोंग ले जॉब कार ता अपरांगे दोस्ता नोना फियान के अविदे उरुना दोई ता लोंगन दे और इस पेंशन लहाई ता बेलो आई ता सब ता लोगों दे अबे Ami tom lada kona puling dong puri dun ne. जिरिंग Dering puling si puri dun ti. Then News Report Karbiang Long Live Lakhan ko truck Dwar Bagori constituency angkang Rongtara English LP School along Lothan Bang Kimesen lapen Arnivang setami Lokithan Vera Jog School Hem Araji Klarbor Sansido Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi Education asai kamana dengdun detpen Inglong Arlok atok anu setami Quality Education paman lap nang jipumat hasi along tin askura longta Humri damlo Lasonsi Rongtara English LP School along setami Education EM Richard Tokbi kapin khara tengpen Thanbang Rajen Rongpita methang asai cheklem pamisi School ahem setami Klarbor Sonsi dolo Lapen lokechole amumara tum setami chari long pamilo Thanbang Rajen Rongpi methang ahem kohorapen Rongtara an kilometer ner kep sosia jaka hilo setami methang asai kai ke apor setami apora tengpen sai cheklem ponlo Okay, do lo kaita ni running bom lo bang ke masle tami ni tu facility ba si han bom lo tana pipeda titi la litin na mo chen sa than lo kusko building ki midan ni to hang bom lo ba purkha suli bolum la tum lo exam sil bom atung del ta somadang andulo 24 plus antela skor he makini pipi to la nangli le lang no ma lang ni lang chu dom se content phan ke pudun hai na pithasa ni tu isko हम माफी जो अल्लाह के हां 2018 का ना इसको daga committee to mama tang committee के डिपेंसिंग द प्रेसिडेंट Thanbang atumpen ke pachini ponthu ke school ahemalong kenangjia son penang andolang boundary wall barpi barso ke dua hem school building lapen office room bang akenang sot dolang puta pachini ponthu প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ আছে আমাৰ হেডমাষ্টাৰ আছে কেতিয়াবা মই জনাই দিওঁ আৰু আমি যিমান পাৰোঁ মানে আগবাঢ়ি লৈ গৈ আছোঁ আৰু ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে ষ্টুডেণ্টটো 24 প্লাছ আছে আৰু টিচাৰ के আৰু আমি দুজন টিচাৰ আছোঁ মই এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ কণ্টেকচুৱেল মিড ডে মিলটো মিড ডে মিলটো কেতিয়াবা মানে ধৰি লওক ৰাইচটো কেতিয়াবা নাথাকিলে এইটো মানে ধৰি লওক দিয়া নহয় আৰু কেতিয়াবা আনিবলৈ অসুবিধা হয় আমাৰ ইয়াতো 3 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ আছে আৰু পাহাৰ এৰিয়া আহিবলৈ বহুত মানে সমস্যা হয় বা বহুত প্ৰব্লেম হয় কিন্তু গম পায় কেতিয়াবা মানে দিব নোৱাৰে আৰু ধৰি লওক সপ্তাহত একদিন দুদিন মিছ যায় আৰু ইংলিছ পঢ়ে নে আছামিজ পঢ়ে আমাৰ ইয়াতে ইংলিছ মিডিয়াম হয় News Report Karbi Anglong Live Pineda Abirta ke Ponsi Kang Tony